Mambo vipi bimeze bite? Reka turebe agasobanuye mugezweho na MC Maguru. Reka turebe dutanye n'abahungu babiri. Baripanga giza gutya kuri tumugera murandura akaguru. Gute bazamuka mu kinyuma. Reka turebe komeza bipanga bahunda kubita umugera ukurama irenza amajugunya hirya iriya. Wallahi reba kuzamuka muri kibadashi yarakomeza aripanga. Bamwita Alex kuri tumugera murandura agatuza. Yaba bamumenya agatuza wallahi ahita amwereka ko byose bishoboka. Kubita bose barahuza. Nta kabisa wallahi. Reka turebe uza kwitwara neza hano. Baripanga kubita igipfusa kuramo kubita igipfusa aramira nzamudomya akantu. Ya reba ngaramudoma akantu. Amudomya akantu ubundi kabisa ahagurutse ahita anyanyura. Yakuyemo ake karenge.